Ma'am, masidi banana bread hobagi akogi recipe ma'am akogi pochai sing machal sino jengan jage ko. Asi hore laina hawgo to ma'am da yengan jara ke kamaina hawga haibado ma'am jamna hawbani ma'am su try to view. Cake haunabagi damakta ahamada lafoi ahum ka laure. Lafoi ahum se ahamada maku pajana khoklani. Aduga kaddukas tawrani lafoi ahum se. Lafoi se kaddukas tawba loire adu matungda ajik khajur ko koi dates ko dates habjala ga siga dates ina kano khara macet ka ga hape ko adu makha tabada ko gi salt kino thum leire daga gi baking soda adu gi dalchini powder ko cinnamon powder adu asi mix asi habjala ga Jerumani hape adu matangda sugar kabama ini okay ni Maida 195 gram 195 gram maida hape nagi butter 100 gram 100 gram butter adu matungda siga mix tawsal lage ji koi matum ta adre ambo kogi maida ngasai gi na mix tawbodo adu matum leiba jade ko adu di hore cake ta mong sa roi ko adu pajana okhai re ji pajana mix tawre sini kara hapaga caramel to bine ko horen ko ki caramel to bagi caramelize to bagi adu di hore flavors cake ta flavor pina bagi and machu chu pajana bagi ne ko chini se kha ngang sale se machu chu ba black ore ko caramel ore se kha ji machu se asina re cake ta ha pa sine machu chu phaja ba flavor chu phang ba ko cha ba ma hau to se ai caramel bro si hap chal lage ji
The vanilla essence chamas amaka teaspoon na Sige hi tay ko kena nap na bagi kena cake se makala nap na bagi siga tay bira ni padara mixing tay bira ko sa padara si tay na bagi matungda asida maida khara hapsala ko maida se hapaga smaina ekam Maidi thang hai ghi tay bom phom bonam to thungna ba maida sina khara tawna smaina loina chekai bi ko adu di cake to makha nap chuna paroi ka su ka roi ko Jadi ayen bakal jauh sini kan hoki belum makar pas Azik cake ma jisi sida loina besida loina kena tawba loina Azik makha ta bat ji asi hapse lage azik ko si hapse lage Semaina kai ma dap launa phuta bata na di ko koi cake ki marak ta ho bole roi ko nusi changba ko pata lei roi ko और जी ड्राई फ्रूट से मतलब खरा चलेगा कोई वॉलनट पिस्ता को ऐसे मतलब डेकोरेशन तो बड़ा है Project से मिनट तरह का प्रीहीट हो रहे को केनोडा 160 कोई OTG दा कमाइना यूज तौने हाइबदो अखोई से टेम्परेचर लेको से टेम्परेचर ले सिगना फंक्शन लेको सिगना टाइमर लेको जे कमाइना यूज तौने हाइबदो असिका टेम्परेचर से कोई केक होबगिनी ना 150 टू 160 डिग्री दको सेल्सियस डिग्री दा मागी केनो तो बेक तो बता बको 160 से उसी 150 160 दा थम्मे को माय टेम्परेचर से टेम्परेचर 160 थम्मे मधु बदा फंक्शन दी तुम बेक ते लेको से बेक लेना बेक ते थम्बिरे टाइमर सिदी केनो 45 टू 50 मिनट थंगने बको आई नोरे केक से हपसे लगा मतुंगदा 45 टू 50 मिनट से हापनी हजिक दो केक से होद्री मांगदा इन 10 मिनट खक केनो तौने बको प्री हीट तौ थंगने बको ओटीजी से अदु बतादी केक तो फजना होरेन फजने बको कोई डायरेक्ट ओटी कोई 10 मिनट कुंबस करी कुंबस से प्री हीट तौ बता लगदी केक तो मोंग चादे बको कोई मनंग फमजन बगुम टाइप अदु मो ओइने को स्पंज ओइरोइबो aduna 10 minute hana kena to biba taba preheat to biba taba atu matungda 45 to 50 minute timer thambiraga loira cake ready gorane sum ato yengminasi makha taba video ko aina minute tara preheat to ba loira matungda ajik aina ready to ba batter se OTG gi manungda hapchan jarage ko se hapchan lage Maida ta thamma ko Maida agi wa hit to padana phangna bagi si lonjan jarage madu makata bada hoji si se ina si lei rage ko timer se si ka 40 lei ko 40 minutes lei ra kitang laga laga 45 kitang laga laga 50 dwai lei dine ko aduna ai ji 45 pe tham ge ko 45 te thamme ore madu makata bada mu yang jage टेम्परेचर के आदमी ठम्मी से जेंगे ना जे 160 डिग्री को टेम्परेचर को मागे
madu makha tabada bag ta thamme madu makha tabada amu yingmiu timer se lei re timer se lei 45 minute tham mane ko 45 minute tham me timer se aji automatic dum off ore ni re aji cake ready ore ma'am zero ra sakare magi temper timer se zero do ore aji lore cake ready to ma'am hang do jangan ge maji ta mukhon chu thore ting lo na to ji makum hang do ke khulja sim sim yes si hang do matung da haji manung da cake ki mai masak se ma'am deng view ekdam brown ekdam nei dro ai uto uda matin ta re sini ma'am kogi banana cake jik no tho ga jangan ge ko मैं आज केक से ना जी प्लेट लथोक जरे मैं आम कमाई तो वो केक से फजई फजदे मैं आम कमेंट है भी रमू हाउनी हाउरे से कमेंट है भी रमू तो मैं आम ना आर्मी किचन किंग चैनल लसीबु नुसीबु बता रगदी नुंगाई बता रगदी आर्मी किचन किंग चैनल वो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब तो है मैं आगे फ्रॉम द आर्मी किचन किंग ना इको नंदना खुरमजारी तो थैंक यू सो मच रेसिपी से बुझेंगे भी मत थकचरी जय हिंद।